bimeze bite rero na Wakwetu TV? Dukomeza na episode ya 7 cyangwa igice cya 7 cy'uwarusomye. Aracyari bingo. Bibutsa ko abatumiye byose bikugira baracyari Wakwetu TV. Nyarukira kuri YouTube channel yabo, bibuke no gukanda subscribe. Muribuka episode ya 6 twe twayisoreje, ibintu by'agapapuro ngo ibintu by'amafaranga bagomba guha umuntu witwa Rukabuza. Byakurikiye bite rero? Cyo dushaka kumenya. Warusomye igice cya 7 cyangwa episode ya 7. Nizere ko aho tugeze aha ngaha wamaze gukora subscribe. Sabrina ni sawa se? Bityo rebe episode ya 7. Hey. Tarakwereka sawa wa Sabrina. Sawa se? Sabrina ni sawa? Ntari. Fresh tu. Ntaho nta kibazo gihari. Sasa mbibutse ingwe hari amakuru yamaze kumva. Shyira ku ruhande. Shaka kumbwira iki mwana. Shyira ku ruhande. Banza umubwire. Iki ko mbana untwara nabi mama. Jite byawe kuntwara nabi. Umukobwa we. Reya se. Mukobwa na se. Ireya. Yakubwira ibya nimero. Ibya nimero? Ibyo mafaranga. Nibyo mafaranga. Sasa uyu musore ntabwo azi ko ari inkuru neza. Hari n'igihe yagutamo. Ariko nawe iki ko ntese abigute ko ashaka kutugambanira. Aha, icyo kintu. Gute? Ngo nimero Nimero n'amayinite n'amafaranga. Ibintu bya nimero, amayinite n'amafaranga. None ubwo nimero amayinite amafaranga bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki rero? Ineke neza. Shanje. Ngomba kubineka. Amukirwa noneho rero. Ntari kubisobanukirwa. Kuri ya mukobwa. Genda une kuri mukobwa sasa. Ko bimeze na buri muntu mukuru nyine wifashe tu. N'ubu mwana muri kano gakino. Kagakino wabaratange ntabwo ari kakano ko kuza ugashinyeka. Oya. Mwanzi wabo nabo ntabwo yoroshye. Nta kindi yakoze ni Regis. Se yinjira muri salo. Banza amenye biravaye birajya he. Ikintu cya mbere ni amakuru. Cyakabura ukamenya uburyo bwo kuyakoresha neza. Agapapuro arakabona. Agapapuro arakabona kariho nimero. Ha. Yaraza. Bamukubise amafaranga cyagisigaye no gufata nimero. Abishyira ku meza. Nkakajiji katazi ngo se yakoze ibiki bimeze bite? Rabanza aramucunga. Agapapuro. Nimero. Amafaranga. Ibyo birahura bite rero? Birahura bite? Kana agapapuro kagiye muri marete. Kanze nkwereka bite nguhindurira. Undi Mike ajya dufasha. Dufite umupampe witwa Mike rero. Yakunda kudufasha abari wazahamagara. Yamba muri byinshi. Reka nkubiteho nimero ze azamuhamagare. Ubundi nkwereke. Naya barayarya tu. Naya barayarya. Bafite hari umupampe witwa Mike twaramubonye. Azi kuzikina neza. Banza aracunga niko yanjije ntiraza. Nze nkwereke rero sasa rero. Jiji tazi byose yakoze. Bari gukina mu byacu reka nze nkwereke. Njya kugushakira kagapapuro. Arabanza itagahindura ashyiraho akariho nimero y'umupampe mukuru. Umupampe ubuzi ngo ibi nibigenda gutya ari twara martya bitewe n'akazi barimo. Bitewe n'akazi barimo. Gakanya tundiriri titi ndandi didi ari bamufashe. Akaya masaha. Ntazi ngo biravaye birajya he. Hari aho nge rero muzehe yantumye. Turi kumwe mwana. Gende neza wa kintu. Ntutikire. Ibituma atsikire amaze kubishyira mu gikapu. Sabrina muskwa. Amagara sister. Ibitano ntibarabimenya. Mbona ndakana kawe sha. Uburyo bwo kujijisha icara hano wakinewe ngo amakuru. Nkubwira. Umva rero nkubwira. Araje mbona ashyize nimero mu gikapu. Agapapuro nyine kariho nimero. Nanjye kunzi ko bavuze iby'agapapuro na nimero n'amafaranga reka nkore mu ndebe kimuhinduri. Ndege nsangana agapapuro nimero itangahindura ku kanya. Mitakiraho nimero y'umupampe. Umupampe Mike. Nahise genda. Ciyeho. Kira agapapuro nandika ati ni Mike na nimero ze. Mva match. Aho mwana. Neza aho mwana. Ndaza kugurira akabomba ka 5 mwana. Nanjye kuri iyo bombo ya 5 muze kumpaho. Reka noneho kanza twa. Jyawe noneho bigende neza umupampe bitamucanga. Reka tubanze tumamagare. Ngiye nuko bimeze kose. Noneho rero reka duhamagare Mike.
tumubwire ukuntu bimeze Bize- bitaza kugira ngo bitaza kumucanga sa. bize kuza kumugeraho abizi. Aha. Eh, Aya nayo turayariye. Aya nge namaze no kuyabarira. Kabisa. Namaze gushyirishaho igiti ahantu. yes. Pampi baramamagara sasa. Mike bimeze bite Bimeze bite Mike? umva rero nkubwiye urumva Umva ukuntu bimeze rero. hari nimero yawe hari umuntu tuyihaye Aha. Pampi arabyumva. Ndabyumva. ubwo ngubwo iyo nimero niza kuguhamagara ukora umuti nyine nawe ntube umwana Okay. Ni gukora umuti. kwandikire muri SMS ukuntu gahunda zose zimeze nyine ubwo we uraza Bindi kugira ngo batatumva neza gahunda yacu reka bikwandikire muri SMS akubwira ukora umuti. Twange rwose. Nta byo gutinda. sawa none harika nkwandikira nyine gahunda Ukubite nk'uzimya station. Tabarire vuba vuba. Uratinda utinda mu biki? Ya. Aguhamagara ugerayo. Hey. Kakajeje ngo nire ya Derek ari hano. Akabwiye ati wowe hamagara iyo nimero. Cyatazi nimero wamaze kwihindura. Shyiramo nimero y'umupampe mukuru. Pampe muri kano kazi. Muri iyi diru baje gukora. Karaha ngaha. Ni kazi byose yakoze. Bibaho. Kure nimero. Dire ngo sasa arahamagara umupampe. Aro? Si wowe ukabuza papa yanumye bose? Sohera ukabuza se mwana? Aho twari guhura nyine nahageze. Nahageze. Ha? Hari agashyamba. Aramurangira nyine nk'umuntu utazi ngo bari bafitanye iyihe gahunda, ariko byibura hari icyo bamubwiyeho. Nk'umupampe nyine agomba kwita avuga ati urihe? Cyiza ngiye nuko namaze kuyabarira. Gareka sasa kuri cya kigabo cyatanze misi. Abadafatika bananire. Abafatika narabirengeje, n'abadafatika kuko bananire. Ubu ngo ni Sabrino kameze nk'akatarabaho. Ariko Uryenje tu. ndashaka ubufasha uko byagenda kose. Ariko umva aho se yanyuze. Aha. Akanyuza ahantu mu myanya y'intoki aha. Aye. Turabireba. Akagabo gahimba kandi kataraza sha. Ndabivuze. Giye Kagango arabivuze. None tubikoreho iki kubivuze? Gatureba ahubwo umukinnyi wa nyawe. bimeze bite Anko bimeze bite wakintu? Kaza nyine amubwira nkaho nta kibazo gihari. amahoro se. Gahoro mu bwenge. Gutatari amahoro. Tutatari amahoro. nyine Ubwo ko bitameze neza. ikibazo mfite tw'amafaranga Atubazo afite tw'amafaranga. Ari utubazo nyabaki. Gira utubazo nyabaki kandi uri umwana. wamba bari ukama nka 5 basi Wangurije 5000 koko. Ikizi. Imfura ya Benene uyikoresha iki? Kangura gafi. Bitano we hano ha. erega turumba nyine nk'umuntu w'umukobwa amavuta yo kwisiga Uturukire turenze ibiryo ni ibiki. Mugabo uri hano shaho. Afite imiri mu mufuka. To iki ushaka ni iki? Tuntu ukeneye kitari cyo kurya ni ikihe kintu? Bavuta. nzajya nisiga ubuto Akisa amahirwe ubuto bwa twakoze twisiga amamesa. Ko kantu shaho. Use ntabwo mureze. Kantu ko kwisiga amamesa n'ubuto kandi amafaranga agiye kuyatanga shaho. Nurya? sankre wamba bariye ko Rero mubwiye niba ushaka amafaranga. ngaho ba Ushaka amafaranga. shaka 5 basi Vanyine. nka 2 Umva mubwiye niba ushaka amafaranga. Aha. Amafaranga ntabwo ava mu kirere. Namana wumva. Zamanutse igihe byari mwana gusongera kumanuka. Ibintu biva mu mbaraga z'umuntu wakoze Umvisha ubundi ahantu amafaranga ava. ukagira ute. Kiyuha kuye. Niba ushaka amafaranga uzagende pfiriya hamwe mu gakombe. Umve. Ugende rya shamba ryose. Ibi byose ari kubimubwira mbibutsa ko afite 500 ye. Ugende uri harure. Sasa nk'amafaranga. Amafaranga wicaye guri cyangwa Wawe ukenera amafaranga utayafite iki kintu ntiwagikora. ririya shyamba ni rinini nta rwara igenda miranga Okay. ubwo narikorera nkanishobora nta kibazo nyine nimba amafaranga azamuruka mu kirakaza uzabyihorere kujyayo. Hari ikindi ko ndewe umaze kwiga. Maze kubyimba shaho. Na- Tabyimba se nta byimbanye 500 se. iyo mikino ntagiraho Ubusenyi sa hano arabyimbanye. ndetse nava imbere. Ale Toke tumuka. Mvuze ngo iki? Ahurara. Namubwira nabi. Ale Wambabariye. Ndabazi ziba kwa muganga.
yanga kumwitaho. Ibibazo mfite ni mva imbere Mva imbere ariko se bite byawe? Vugisha ihembe cyangwa acaho. Acaho. Iri jyane bajya bavuga ngo nyarurubishwa. Aramusaba 500 afite 500. Agera hanze yewega we. Mbega gubureza arajya kwandika basakuje mu isako rya Nyabugogo. Ayiwe. Kagango wawe ikigo diwa. Kagango wawe umurezi. Faranga ndayaryamanye. Kandi nayagukuyeho utabizi. Cyane rwose. Ndacyagukuraho nande. Umukobwa wazanyutse koko muri izo sengisu kamaho koko. Nabimaze iki? 5. Ye baba we. Baba. Kanze nkwereka icyo bita isomo. Kanze nkwereka icyo bita kwandika basakuje. Uri kwikoza ubusa tu. Ubu nibwo ngiye natangira kwihorera. Aha, iyo ufite sasa amafaranga ntacyo utakora ngo gikunde. Kuko inote ndazifite. Cyakanga gitubwo. Cyo nshaka cyose na amafaranga arahari, cyo yashaka cyose. Niwe yashaka guha akazi, yamuhemba. Cyane rwose. Kandi no mu mafaranga yande ya Kagango. Sasa barakwereka umupampe. Amanutse uyu niwera, nawe ntabwo amuzi. N'umukobwa ntawe azi. Kiki bimeze bite? Makiruse ni meza tu. Niyo mukobwa wa Kagango. Niyo mukobwa wa Kagango cyane. Njyewe rukabuza sha. Njye rukabuza sha. Nk'umupampe nyine abagomba kuza kete yirwanaho. Kete ambwira ati Okay. Hakajeje kari aho ngaho kataze ngo nebeke. Reka ngo ibyo nyine muze yampaye. Inshuti yanjye ikomeye cyane. Muze ni inshuti yanjye akagira n'utundi tunarenzaho mu buryo bwo kugira ngo umukobwa atakomeza kujijinganya. Ko ntago nakwirirwa mbara. Nta mpamvu yo kubarara bizi ko ari amafaranga. Ko n'ubundi nta kigiye kuyakoresha. Ntago yayakoreye. Aho ndiyezera yuko ntago wantuburira. Sawa. So ntiyantuburira nawe ntiwantuburira ntabwo ndi bubare. Ubundi se wajya ujya kubara mu biki kugira ngo yisubireho. Anjye ndicara mureba. Uyu niwe rukabuza papa yambwiye yatangiye kugira amakenga. Mbona sari umusore mwiza kandi uke. Ko ndeba ari umusore mwiza. Kandi rukabuza akaba ikizina cy'abasaza. Rukabuza kikaba ari ikizina cy'abasaza. Uyu muntu waba hagiye kumwita rukabuza bashaka iki? Akantu k'amakenga ni kabura. Nawe mbishyira amakenga. Ibintu ndabona atari gusa. Ndabona atari gusa reka tugiye tuyisore zagarika dukomeza n'igice cya 8 wibuka no gukanda subscribe mu gihe utarayikora na share D yari bingo.